Kumshi banta banes no okti bat kri heka perthe ya kajing rakhe ya kasngi karpang jongka ne ka World Water Day 2024. Banta kasngi ka office jongka Public Health Engineering PHE jongka Mokerwat Division. Kala rakhe ka ne kasngi karpang ka ba kapang pareng kadai Water for Peace. Balapan long po ko hol jongka PHE Mokerwat Division Southwest Khas Hills District. Uba ai Karbudon SDO ka PHE Mokerwat Subdivision. Ulakran kandiat chapang ka ne kajing rakhe. Bat balai don kam ban rakhe ka ne kasngi ka ba karpang. Ha kane kasngi layu aru kajing tu khana ne ka story bakumno ban penne pensa ek umbam umdi hakishnong ki thau kata na uba albatsan kardosau na ka WWSC jung kashnong rangthong nongba bat no ba h snaitang ki bayadon lang kane kasngi kilong na du kirang ba shnong ki WWSC jung kishnong ki kana school bat kino hikai bar ki wede Abdilang berat. The second prize. Abdilang berat. Baiktai dari region Stone Shilla Badri Badgarja Ramsit. Usau Badai Badai Sofa. Idai Pibala Babansuk Lingga. Second prize Hamar Badai Por Lingga. Barang kendai sepak kendai kuat. Ada ke conference apa Rio de Janeiro. Ini ke conference apang bagi keren kerpang kade jaga environment and development. Kapamot sistem bagi kita ya ke environment. Abang beli ya ke benda ke environment. Ya soki. Ilum jiwa dia gisi kimara baru kibadan apakah selapat dia kata kita belum di environment. Kadang dia cepat hak kerpang akan ni, but ada dia tai kababian kenilala bantu yang akan digasmi jom ke apa tadi jom benai mat kalau berasinan ban itu no kasih kaban kan mau apa na benda kaul dia apa ni perkat sekarang ka jilong jom kemarian ke jom ani compare tang kikerta ki jongna ki jongpi na kamau baki ki wa ki dong ki ale kanang yang ki por ki sini kanang mi sipun ki jing jabo ban na kadau jong climate change dan ni kata jing sing ki jing kala kemarian kadon ru ka jing duna habedai ba ka Jimmy jadi tolong. Ialah gajing sisa agak percaya berapa? 75% dan 90% nak sispa. Jong kepercaya kadai kata. Barang kamet jonga bat jong biru kadang 75%. Nisgoto landingin perkat ro mentar balai bau play ha bau tau yang ki atli kimen ya ka perthei babu gi balai udah bu ka percentage ka balon highest hakini ba 75%. Andai kalau empat ka basnosi ala pintet bahar padai ba ka umbang undi lalu kata telung upu nyidon tang 2.5%. Out of 75%, only 2.5% of water that we can consume or save for drinking. Berkat panami kisni bakisnan. Kajing don cokin ini umbang bumi di bakoi. Anang pinang. Anong mi tipor karena itulah kasoy benang
Tapi jeng sim kapu jong kiri wan simet. Nila na panong marapan pau ka jeng wai. Naman ta benefit jong ki, naman ta income jong ki. Ipendu ipenculor ya kamar yang klem da pensiong dor ha. Lalu kita bu yang tahu dia tahu babian. Bahkan nungan jo nang tu bahkan nungan pendek. Bahkan nu bangan pendek pensak ya ketuka. Dia kasih dan mau dan siap. Ni yo iya kaji ya kaji. Yo iya kaji dan di dampar terus. Di paket dia mau dia. Di paket dia siap. Om dei tanah bentakan pendon kam. Dei wat bandi siapa? Kiwa kini tenang. Kini kersoi ki dah kaba tung ye ki ding ma ka bat ya kindo. Nada kindol ki ma ki mereng ki se ki do ki balong ka jing sno tenat. Ka jing tenat yo pun penerima sakal ka. Ini long shua man shua jongi tidak pakat ngai pa. Kumjuru kidon kita kilau lendo. Dan kilau kentang kumba pitet ka secret group apa ngoplang. Katuru kadai ka wena pada gaji yo jingai je ki long shua man shua. Lada kum kitu ki klau kim don. Ngam tep chu kai ka banjia. Ya kani ka pateng banti muncul ka. Waktu suatu lamba kiri game kisi ketiran di klau ki wanra ya ka oksigen. Ki kijino ya ka oksigen. Kijino ya ka airport ke carbon dioxide kira jabo nata ki penmi ya ka oksigen. Itu ki long shua man shua jongi kitik mo ya kata. Ikan puli mangi matang puli nitip ya kita gi ke barokah. Lagi long shua man shua jongi kim dan gejing puli. Lagi nang kan ni bateng kai. Na banta gejing yang jongi mandi.